hvaljen Isus i Marija, dragi prijatelji života i dragi pratitelji YouTube kanala Udruge Hrvatska za život. Nalazimo se u Vinkovcima u Centru za život i ugostili smo dragu nam časnu sestru Ljiljanu Marić. Sestra, dobro nam došla. Uvijek je hvaljen Isus, Marija i Sveti Josip, bolje vas sve našlo. Časna Ljiljana je klanjateljica krvi Kristove sa trenutnom službom u gradu Vukovaru. Sestro, što zanimljivo trenutno radite? Zanimljivo, evo, radim kao katehistica u školi i u župi, gdje treba, kud treba, molitvene zajednice, razgovori s ljudima i tako. Puštam da Duh Sveti upotrijebi kad, gdje, kako i na koji način on želi. A malo da se vratimo unazad, evo u vaše djetinjstvo. Da. Gdje ste rođeni, kada, u kakvoj i kolikoj obitelji i evo malo nešto o vašem odrastanju. Evo, od moje odrastanja vratit ćemo se, kako ja znam često reći ljudima kad me pitaju otkud sam, onda kažem iz Svete zemlje. I onda ljudi ostanu malo iznenađeni kako iz Svete zemlje. Pa kažem, ako dobro poznajete Bibliju, onda postoji mjesto i kod nas koje se spominje, a i u Svetoj zemlji je Rama. Baš kako kažu, zemlja koja je natopljena i krvlju, i znojem, i mukom, a i ljubavlju i otvorenošću ljudi da budu Božiji. Tamo, evo, Gospodin dovede moje roditelje iz Širokog, to jest djeda i baku, koji su gore se nastanili, mama i tata se upoznali. Dolazim iz jedne, bi rekla, katoličke obitelji, koja nije bila baš samo čisto tradicionalna, jer smo redovito kao obitelj i molili. Imam brat i ja i jedno, brat je nakon mjesec dana što se rodio umro, tako da evo brat i ja smo bili dok mama nije preminula. Kad je mama preminula, onda je tata se ponovno oženio i tako da imam još jednu sestru i dva brata. Tako da smo evo bogata obitelj, brojna smo, Bogu hvala i slava. Vi ste, sestro, bili mali kad je mama umrla, je li tako? Je, 13 godina sam imala tada. I mama je stvarno bila onako, znala mi je pričati kako je ona željela biti časna. Budući da u rodu imam dosta Franjevaca i onda ona željela, jedan stric s kojim ona bila još bila onako povezana, često je razgovarala s njim i onda ona njemu rekla da bi ona voljela da je to privlači, da je to, ona osjeća da je to za nju put, a onda je njoj rekao, slušaj, ti si prenježna, nije to život za tebe. I tako da ona je poslušala njega, ali ono što očigledno, od čeg nije odustala, kad je udala se, očito je vapila Bogu, molila i ona je meni to pričala još kad sam ja bila dijete, kako je ona htjela, ali to nije uspjela. Ali evo, da bi ona moli da ja budem, a meni na kraj pameti rekao, ma daj, pa to, tamo idu pobožne, mirne, ja, Božem, prosti, ništa, od tog nisam bila. I sad šta preostalo, ali ona nije mene nametala, nego je stalno onako usput pričala. I kako je brat bio od strica još njih trojica, a ja jedino ženska, onda nešti meni, da će oni biti bolji od mene. Ne, ja ću njima dokazati da mi možemo žene biti još i bolje nego oni muški. I tako je to i bivalo, onda je često mama znala reći, pa ja ne znam što će s tobom biti, ja se baš za tebe bojim. Ti si tvrdoglava, vakasi, nakasi, sve to, ali ono što je ona uporna bila, moliti da meni Bog pokaže put. I ona je pričala i kad je Gospodin nju pozvao u njenoj 39. a mojoj 13. Tad sam ja postala doslovce ljuta na Boga. Smatrala sam da nije pravedan, da sad kad mi najviše treba on nju uzima, ali nakon izvjesnog vremena odmaka od tih zbivanja i svega shvatila sam da je to bio upravo Božji put koji mene vodio da bi me do sebe doveo. Jer da je ona ostala, ko zna gdje bi ja bila i kako bi ja završila, realno gledano. Jer ta borba s njim koja je se dogodila meni tada, nakon njene smrti i poziva, njezinog da napusti ovo zemno putovanje, meni je bilo ljutinja. Zašto baš nju? Zašto baš ona? Baš to sad kad meni najviše treba. Ali onda što se počelo događati? Budući da smo kao obitelj redovito molili, ja sam prestala moliti. Onda meni tata, pa daj, pa nije Bog kriv, pa nemoj tako, pa znaš. Velim ja svak, ok, vi molite, mene pustite. Ja sam prestala ići na misu.
Sam toliko bila ljuta na Boga i smatrala sam da je on taj krivac što je uzeo nju i kojim pravom je on to napravio. Sam smatrala, ona je moja mama. Mislim, oprosti, šta ti imaš s njom? Ali onda čovjek s vremenom, kad Bog pusti da se boriš, to je meni sad kad pogledam iz ove pozicije, kolika je ta Božja velikodušnost. Doslovce ko roditelj s djetetom. Pustite da se hrvaš, da se mučiš i sve, a onda pristup i prilaziti. I ja sam tražila, ja sam uvijek bila uporna tražiti, ja znam ovu sad situaciju, ja vidim što se događa, ali što dovodi do toga? I onda sam ja počela, zašto ja plačem, ajmo? Zašto ja žalim? Idem ja sad vidjeti zašto ja to tako sa mnom je. I ja uvjerena da sam ja jako, jako dobra. Ja saberem sve to, podvučem. Ja sebično. Ja plačem, ona meni fali. Nema skuhano, oprano, niko me ne dočeka, niko me ne zagrli, niko me ne pita kako si, kako ti je bilo, niko ništa. Sve trebam ja, čisti, peri, kuhaj, spremaj, pripremaj. I onako, gledaj. Znači, ja žalim zbog sebe. Ja se uopće nisam pitala gdje je ona, kako je njoj, što je njoj. I onda sam stala i rekao, pa čekaj, Bože, zašto baš nju meni dade od tolikih žena? Jesi li ti baš po njoj meni u ovom razdoblju dao sve ono što je meni trebalo? I sad idem ja dalje, da vidim ja šta je Bog s tim htio. I razmišljam onako i molim, veli ja Isa, evo vidiš, zašto baš ona od tolikih žena je ona meni mati? Ali ja nju stvarno volim. Ali ako je volim, ako ona ispunila svoju zadaću, ako ona otišla tamo gdje je njoj bolje, zašto ja plačem? Zar ja ne bi trebala biti sretna zbog tog što je ona ispunila svoje, što je ona došla tamo gdje je njoj bolje i gdje će ona mene čekati? Da sam ja ostala onako u šoku nad sobom, nad svojom sebičnošću. Jer u biti plačem zbog sebe. Ni ne pitam kako je njoj, gdje je ona, što je s njom. I onda sam počela tražiti i razmišljati što bi ja mogla. Evo već došlo vrijeme i 8. razreda i sad ja razmišljam što bi mogla. I sad meni dođe njeno kako ona htjela. Pa rekao, evo sad prilike njoj nisu dala, ja sad mogu. Ali ne, tamo idu mirne, pobožne, ali oprosti se, ja ti nisam za tamo. Mama ne može, ali je mirna. Da, ja sam preživa i nikako mi to uskladiti. Kako se pozvati. Ali onda je bilo najzanimljivije. Ja sam tražila recimo razlog zašto je ona otišla. Bez obzira na ovo sve, tražila sam. Ali ono što nisam ostavila, to je bila Biblija. Riječ Božja. Tu sam tražila i tu sam nalazila i utjehu i rješenja za određena stanja. Ja sam uzela Bibliju, idem ja otvoriti, meni se otvori Matej. Pšenično zrno, mislim se, Bože mi prosti. Kakve veze pšenično zrno ima s mojom mamom? Nikakve. I smrću njeznom, meni nikakve. Ja zatvorim, ja nastavim dalje prigovarati ljuta. Ja s pravom, ja sebi dajem za pravo da sam ja s pravom ljuta, što on nju uzeo sad kad meni najviše treba. Ali ono što je zanimljivo, nakon mjesec dana opet ja uzmem, ne da meni mira, idem ja opet Bibliju. Izvučem ja nju, otvorim ponovno i meni se otvori ponovno isto Matej, pšenično zrno. Ja sad uvjerena da je to zato što sam to dobro zagladila i zato se mene otvara. Ali onda meni mira. Opet, ma rekao, znaš šta? Ma oš, neš, baš me briga evo tebi. Znaš šta rekao? Još ću dati jednu priliku. Pa ako ti neš meni reći, ne moraš, ali nas dvoje smo završili. Ti sebi, ja sebi, svak sebi. I gotovo. Ali nakon možda 10-ak dana, ja sam ponovno, nije mi dalo nikako mira i uzmem ja ponovno. I otvorim ja ponovno, meni ponovno Matej. Ma rekao se, čekaj, ajmo je ponovno. I ja zatvorim i ponovno napravim znak križa, zatvorim oči i idem ja stari zavjet, samo nek, ne Matej više i pšenično zrno. Ja ponovno otvorim, meni Matej. Ja sad 4 puta. Ma čekaj, nije bez veze. Ajde jednom, 2 put, Bož pomozi. Ali 4. I ja sad gledam, ma čekaj, ma ti mene nešto s tim govoriš. Veli, znaš šta, ja ti jesam ograničena, ali znaj jedno, ja ću sad pročitati na glas. Oš ti meni odgovorit neš. Ako neš, tvoja stvar, ti sebi, ja sebi, svak sebi, dobro nam. Ja čitam i meni, sine, čekaj, što ti je zrno? Pa to ti je život. To ti je život, čovječe.
Ono sa strane je promatrač, nikakve koristi. Ni ono sam promatra, nema nikakve. Ono što se dalo samljeti, nema ga, ali ima kruh. Drugi sretni kad jedu, siti. A ono što je palo u zemlju nema, ali ima klas 30, 60, 100 struk. I meni sine, jao, pa čovječ, ona pada u zemlju. Ja sam klas. Hoću ostati prazan ili ću donijeti plod 30, 60, 100 struk. Ja sam, kada mi se nebesa otvorila, ja sam ostala onako u šoku, rekao, pa Isuse, ti stvarno računaš na mene. Ti si dao predivno zrno koje je dalo sebe, koje je umrlo, koje je dalo u tom kratkom vremenu primjer kakva trebam biti. I ja sam sad taj klas koji ću donijeti život ili neću, ostati prazna ili dati puninu. Ja onako stanem. Isuse, ma znaš šta? Ma krenut ćemo mi zajedno. I od tada krenuli mi ponovno krunica, misa, sve. Pomirili se nas dvoje, idemo sad dalje. Ali sad meni ne da mira ono mamino što je pričala da je ona htjela biti časna. Mada recimo u rodu nijedna časna. Ima recimo s tatine strane, ima jedan Pavlin je bio, njegov ujac. S mamine strane njih trojica fratara, ali časne nema ni jedne. Ja sad onako razmišljam, Bože, pa jesam li ja ta možda koju ti pozivaš? I sad ja razmišljam ja, pa je, pa vamo, namo, pa već sam upisala srednju školu, pa već onako dečki se udvaraju, drži vamo, drži tamo i sad onako sve. Ali ja s bratom sam znala izlaziti i to sve skupa, ali kad se vratim, meni je to toliko prazno. Ja se pitam, Bože, šta je tim ljudima tako dobro? U čemu oni uživaju? Napušete, da niti vidiš, ni smrdiš sam sebe, najrađe bi u veš mašinu se ubacila. Kompletno onako uzrnu, što kažu. Ali dobro, jedne večeri znam da smo se vratili, brat i ja, oko 2 sata i ja njemu sad, meni ne da mira. Ja njemu, ma znaš šta, bi li ti nešto meni za ljubav učinio? Kažem, pa reci ako mogu hoću. Ja, znaš šta, aj molim te. Ajmo mi u dnevni boravak i tamo pod križem i izmoliti Gospinu krunicu. Kažu meni, molim? Kažem ja, pa da. Kažu meni cilu. Pa kako drugčije, cilu? Pa možemo li 10? Ma ne može, rekao 10, izmolit ćemo cilu. I dobro, kaže on, i klečat, i klečat. I klekli mi, i molimo mi. I znam da smo negdje pri kraju bili. I sad se digli, dobro, super, rekao sad hvala ti, možeš ići u sobu, otišao on u svoju, ja u svoju. I te večeri ja sanjam, idemo brat i ja, prolazimo nekom ulicom i sad dolazimo do jedne crkvice male i na toj kapiji od crkvice jedan stari mali fratrić sa štapom, bradom. Veli ja bratu, rekao, pozdravit ćemo ga. Kažu mi da ne znam. Veli ja, ma nema veze, znao, ne znao, pozdravit ćemo ga. I dobro, nailazimo mi, pozdravimo njega, faljeni su i Marija i Sveti Josip. On odgovara i sad on zove jednu časnu sestru, dođite. Uzme ovu malu i pričaju o samostanu. Ona će tići u samostan. I zove sestra, nas, mi ušli. Ja znam da je imala dugu crnu haljinu, crni veo, lica joj se uopće ne sjećam. I znam da je uvela i mene i brata u jednu prostoriju i ona je pričala. Šta je pričala, ja ne znam. Ja znam da je odjedanput njih nestalo. Ja sam bila u polju zrele pšenice. Kad sam se ja probudila i skočila i uletila bratu u sobu. Slušaj, ja znam kuću. Kaže meni, što je tebi? Veli ja čovječe, jesi ti svjestan? Ja znam kuću. Kaže meni, ma kućeš u 4 sata. Velim ja, ali shvati. Jel ti razumiješ? Ja znam kuću. Kaže meni, ali kućeš. Velim ja u samostan. Kaže, ma molim te, idi leć, pusti me na miru. I dobro, ja se vratim leć i dobro, sutra dan. Ujutro, kaže on meni, što te bi noćas? Što je te bilo? Ja njemu sad govorim. Veli ja čovječe, ja se već toliko dugo mučim. Što, gdje, kud? Meni je Bog pokazao, meni je jasno gdje ja trebam. Kaže on meni, ma ti, zašto ja ne bi? Ma nisi ti zato. Veli ja jesam, nisam, ja sam dobila odgovor. Ne zanima me šta će ko govoriti. I sad kaže meni brat, a šta će ti tata reći? I sad moja maćeha kaže ona, da si moja, ja ti ne bi dala. Rekao, Bogu hvala da nisam tvoja. I
Kaže ona meni, pa dobro, ali ipak rekao, oprosti, rekao, ali stvarno, nije tvoje ni moje, koga, što. Kaže mi, brate, ali što će čači reći? Rekao, ne skiraj se ti, Bog će naći načina kako će njemu reći. I dobro, došao čača s posla i sjeo i sad ja počeo on jesti i ja njemu govorim, ma znaš šta, ja bih s tobom nešto htjela pričati. Kaže on meni, pa reci. Ma rekao, šta misliš kad bi ja tebi rekla da sam se ja zaljubila? Šta bi ti me rekao? On onako podiže i gleda u mene u čudu. Kaže on, kako misliš? Pa rekao, tako, evo, ja ti kažem, tata, ja sam se zaljubila. Šta bi ti rekao? Šta bi ti rekao? Pa ne znam, šta bi rekao? Jel te zanima ko je, šta je, kakav je, čiji je, otkud je? Kaže on, pa dobro, zanima. Pa rekao, pa pitaj. Kaže on meni, pa dobro, čiji je? Ma rekao, znaš šta, neće se tebi svidjeti. Kaže on meni, kako misliš? Pa rekao, lipo, nije naše vjere. Kaže on, molim? Pa rekao, nije naše vjere. Dobro, mislim, jesu onako priprosti, jednostavni ljudi, radnici, ali nebitno, rekao to, ali nije naše vjere. Kaže on meni, pa koje vjere? Pa ni musliman. Rekao, nije. Pa nije ni pravoslavac, jer kod nas i tamo nema. Nije. Pa ko je? Pa židov. Molim? Židov? Pa di ga nađe? Rekao, znaš šta, nisam ja njega nego on mene. Kaže mene, ma daj molim te. I on se diže preko vrata. Sad meni još gore. Šta sam sad napravila? Evo ti još većeg prava, kaže meni brat, eto vidiš, samo si nered napravila. Bolje da nisi ništa govorila. Viš da to nije za te. Da. I dobro, i nakon sat vremena, evo, tata je ponovno nazad i kaže on meni, sjedi sad. Rekao, sjedim. Kaže on, sad iz početka. Rekao, što iz početka? Sad mi ispričaj šta si htjela reći. Nemoj mi natuknice i to. Govori šta si htjela reći. Veli, ja slušaj, tata. Evo, ja sam tražila i osjećam da me Bog zove. Evo, ja bi išla u samostan, a onako pogleda me dobro i kaže meni, jel ti znaš kakav je to život? Rekao, ne znam. Kako bi znala? Kaže meni, znaš šta? Ti vidi. Ako ti smatraš da je to poziv za tebe, ti odi. Ali ako shvatiš da to nije za tebe, vrata su ti otvorena. I ovo onako, Bože, pa moj čača vjeruje meni. I dobro. I sad, koji ću ja red? Kod mene su sestre Malog Isa na župi. U susjednoj župi sestre Franjevke. Ja ni jednu klanjateljicu ne znam. A odem ja župniku i dođem ja njemu rekao, župniče, ja bi u samostan. Kaže on mene, u koji ćeš? Hoćeš kod sestara Malog Isa? Hoćeš kod Franjevki? Kod koji ćeš? Ma rekao, ne bi ja ni kod jedni od njih. Pa gdje ćeš? Pa rekao, ne znam, ja bi neke životne. Kaže on mene, kakve su ti te? Pa rekao, župniče, da ja znam, ja ne bi došla vama. Ali evo, ja ipak smatram da vi to bolje znate, pa ćete vi meni to reći. Kaže on meni, ne znam ti ja, koje su ti životne? Meni se čini da sve životne. Koje ti smatraš životne? Da, sve žive, baš tako. I dobro, kaže on meni, evo tebi ima povijest duhovnih zvanja, pa ti malo uzmi pogledaj, pa ako ti nađeš, ti dođi pa ćemo onda mi razgovarati. I dobro, ja uzmem knjigu i odem kući i sad ja listam ja koji su i karizme koje su. I dođem ja do klanjateljica. Meni su upali. Pa to su ti te. Pa što ti krv, život? Bez njeg nema ti ništa. Ma ja trkna za župniku. Veli ja župniče, ja sam našla životne. Kaže on meni, koje su ti te? Rekao, pa klanjateljice. Kaže on meni, ali nemaš i ovdje. Ma rekao, briga me ima, nema, ima i ima. Kaže on meni, pa imaš i u Banja Luci, imaš u Zagrebu, ali ovdje blizu nigdje nemaš. Ma nebitno, rekao župniče. Aj mi da to riješimo, kako ćemo mi. Kaže on, nema problema, ja ću napraviti preporuku, ti napiši zamolbu, poslaćemo, daš tamo ti ima adresa, pošalj pa ćemo vidjeti. I tako je bilo. Gdje ste slali? Zagreb, ali sad pozvali oni mene da dođem u Banja Luku i sad, ajde brati, ja ćemo još jedna prijateljica i došli mi tamo, da bi ja kad sam došla tamo upoznala njih 3 koji su iz moje župe koje ja nikad nisam vidjela. Što je zanimljivo, recimo. Ja ljeti kad bi one došle na godišnji, ja sam išla u Dubrovnik kod bake. Ja nikad njih nisam srela. Da su mi u crkvi se vidjela i to, nikad. I kad sam došla baš onako u samostan ušla, i onda još upoznam njih 5
Njih je 8 bilo iz tog kraja Ramskoga. Rekao, Bože, ja sam trebala doći da saznam da imaju klanjateljice iz Rame koje su okolo. I tu je uistinu. Onda kad sam onako gledajući sve, onda vidim, ma to je to. Bez križa nema uskrsa, bez patnje nema usavršavanja. Znači, daj se i dobit ćeš. I onda kad sam, nakon što sam otišla u samostan i prvi put dolazim ja kući, sad se skupili susjedi, rodbina, idu oni vidjeti časnu buduću. I dolazim. Ja i sad idem ja donijeti sok ili tako nešto ponudim i sad čujem ja prozor otvoren, ljeto bilo. I sad kaže, mom tati kaže, a što ako ti se vrati? I sad ja napela, ko slon, da ja čujem što će tata reći. S mene zanima tata. I ona ako zastade i kaže, ma ne znate vi nju. Što je ona odlučila, ma nema toga da će nju vratiti. I ja sad u šoku. Da on toliko povjerenja ima da ja ću izdržati bez obzira na situacije koje će se događati. Ja onako gleda, rekao. I poslije kad bi se dogodile neke situacije gdje čovjek počne premišljati se ili nešto, to meni čekaj. Ako moj čača meni vjeruje, ma neš vraže ti mene izvući odavde. Tako da je, kažem, baš bilo dinamično je bilo, ali evo, Bog je vodio to sve i evo, mama nije uspjela ona biti časna, ali garant nije dala meni mira, dok očigledno ja nisam rekla evo me Gospodine. I ono što bi ja recimo poželjela svima da dožive dar koji je meni Bog dao u tom razdoblju kad sam se borila s njim, dao mi je da osjetim u svakom trenutku i pogotovo recimo u situacijama koje su meni bile teške, meni u datim trenucima nerješive, da sam osjetila njezinu prisutnost. Ili sam je sanjala, ili čujem jednostavno njen glas gdje me zove, kako su mene zvali svi Seka, zove me Seka, ne to, napravi tako, tako, tako. Ja napravim, sve se riješi. Veli ja, pa kuš veći dar. Ja danas gledam. Pa da je fizički prisutna. Možda bi se vidjeli par puta godišnje. Ovako se viđamo svaki dan. Ma divota od života. Baš tako se. Pa je. Jako lijepo. Jako lijepo. I koja je karizma reda? Karizma reda. Znači, karizma reda je rad s mladima, odgoj. Recimo, evo sad nedavno smo i slavili tu u Vukovaru Svetu Mariju de Matijas, gdje je došlo evo sa svih strana lijepe naše Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Došli su članovi zajednica Krvi Kristove i štovatelji, što bi ja rekla. I ono što ja znam često reći, nema univerzalnije karizme od karizme klanjateljica Krvi Kristove. Jer onda meni kaže da ja znam često reći da sam najvažnijeg reda. Onda on meni, kako? Pa reko, lijepo. Aj vi meni dajte i jednu karizmu jednog sveca koji se uklapa u cijelu crkvu. Nema, svi su nekako pojedinačno u nekim segmentima. A nema kršćanina da nešto je krv Kristovu. Pa svi idu na misu. Svi primaju tijelo i krv Kristovu. Oprostite, rekao, vidite da smo univerzalni najvažniji. Sve Pa to, upravo to. Može sestro malo u temeljiteljici i evo. Aha, Svetoj Mariji de Matijas može. Ona je recimo... Povijest reda i da, gdje može. ste rasprostranjeni. Pa širom svijeta, na svih 11 kontinenata, što bi rekli, ima nas svugdje. Ona je počela iz Valekorze, tamo je rođena. Imala je još 2 brata, odrasla je s njima, a imala je jako pobožnog oca i mamu, a pogotovo onaj često je tata znao pričati o janjetu. I često ona slušala o tom žrtvovanom janjetu koje je dalo sebe žrtvovati, koje je izlo zadnju kap krvi i to sve skupa. Ali dobro, ona kao dijete nije tu nju puno zanimala. Kao i svaka curica volila se dotjerivati, češljati i tako sve. Do jednog trenutka dok nije Sveti Gašpar došao u njenu župu imati misije. I tad je ona bila tamo i on kako ima onaj veliki križ, držeći križ, gledajući raspetog, svjedočio o ljubavi toj raspetoj, koliko je dao, što je dao, kako je učinio i na koji način.
poziva da i mi činimo i što mi činimo, kako svojim načinom života, odjevanja ovoga i onoga, znamo ga vrijeđati i ona tu je protresena, baš je pogodilo i onda ti ona sutradan kad je došla obukla haljinu naopako kao u znak poniznosti da se ne želi dotjerivati. I ona je osjetila da nju Bog zove i budući da nije u ono vrijeme njezino, nije se ni učila djevojčica čitati, ni pisati, ni ništa. I onda ona, kako je imala ogledalo, a iza je kreveta, iznad kreveta, znači iznad njene glave, je bila slika žalosne Gospe. I onda je ona u ogledalu ugledala Gospu i čuje glas koji kaže: Marija, ne treba ti to. Dođi i uči pisati, jer će ti trebati to. I doslovce nju Gospa je naučila čitati i pisati i onda je ona išla okolo gore. Prvo mjesto koje je išla iz Valekorze je ona i njezina prijateljica. Otišle su u Akuto i gore su započeli prvu, ajmo recimo, zajednicu i osnovale školu za djevojčice. I onda ona propovijedala i okolo išla, osnivala druga i samostane i u biti karizma Klanjateljica krvi Kristove briga o djevojkama, djevojčicama i ženama, gdje ona poučavala i kuhanje, i spremanje, i uređivanje, i recimo sve to, ali je bila prva žena tih vremena koja je propovijedala, pa su je nazivali luđakinjom. Ali ta luda žena nije se dala zaustaviti, jer kad se zapališ ne možeš tinjati, onda goriš i izgaraš, a kad goriš onda svijetliš i vidi se daleko. Pa eto, tako je se vidjelo i mnogi svećenici su je zvali, a mnogi su i bili kontra nje. Mnoge sestre nisu razumjele pa su često protiv nje bile, ali ona nije na tom zastajala, ona je oduševljeno svjedočila. Često je, kako ona kaže, do nogu ljubljenoga predavala sve, pisala pisma sestrama ohrabrujući i potičući na življenje po uzoru na raspetu ljubav. I onda je sve govorila, kaže, za dragog bližnjega, za lijepi poredak stvari, da se uspostavi ono što je već bilo, a grijehom uništeno i pokvareno. Pa kaže, mi smo tu te koje trebamo pomoći da se taj lijepi poredak stvari obnovi u svijetu. Pa evo, tako su sestre se proširile najprije u Italiji, pa su onda iz Italije išle i u Ameriku, pa su i Australiju i sve skupa, ali recimo u Hrvatsku, to jest u Banja Luku su prvo sestre došle i Steinerberga gore, njemačka grana, i onda je njih je doveo pater Franz Faner, trapist, kad im je kupio bosanskon čardak i tu su one započele. I pomalo je pomagao, one su bile radišne, radile su. Veliki samostan je u Kozarak, što je sad vojarna, to je oduzeto bilo. Škola i sveučilište koji sad u Banja Luci, to je bilo sestarsko, škola za učiteljice i to. Ali kad je 40 i kusur bilo, oduzeto je sve. Sestrama istjerane su, imale su svoju tkaonicu, imale su sve kompletno proizvodnju, rekli bi, tkanine i svega, i radile su, kažem, tako da, evo, mnoge su nažalost i mučene i zatvore prošle i ubijene, ali, kažem, eto, na žrtvama njihovim gradimo mi danas budućnost i uzor. Jer, recimo, i Sarajevo, i Zenica, Bihać, to su bili veliki samostani i škole gdje su sestrama oduzete. Sestre su istjerane, ostavljene su bez ičega. Mnoge su išle doma svojima da bi preživjeli, a onda su po župama počele raditi kao župne katehezu i pomagati župnicima, jer taj način su i opstale. Što bi rekli, jer nije bilo drugačije. Dok se nije ponovno, ajmo recimo, moglo osnivati manje samostane i raditi, ali bez škola. Oslobodili su nas materijalnih dobara u vremenu prošlih stoljeća. Bi tako rekla. Do danas je tako. Sestro, poznato je da vi jako puno pomažete ljudima, pa evo i ovo što ste objasnili vezano za utemeljiteljicu i da ste i odvažni i smjeli i to. Mene samo zanima otkud
Otkud ta ljubav? Kako to, u kojem trenutku, odnosno u kojem razdoblju možda vašeg života, da li je tako bilo i prije, da ste bili suosjećajni, da ste znali saslušati, dati neki savjet, jesu vam se rado obraćali, ili je to posebno kasnije došlo zajedno sa, evo, posvećenjem vašeg života Bogu? Ono što je meni dalo, recimo, je promatrala sam jako puno moju mamu koja je, često su i ljudi dolazili razgovarati. Što je mene, recimo, kao dijete znalo često i smetati. Kod nas je uvijek kuća bila puna. Nikad mi nismo bili sami. I mene je to toliko znalo nekad smetati. Pa dobro, zar ti ljudi nemaju svojih prostora gdje će razgovarati? Ona je uvijek znala reći, jadna kuća u kojoj se ne dolazi. Tu uvijek onako me rekao, pa kako? Pa u svaku se kuću dolazi uvijek. Ali, kaže nam, bolje da oni traže nas, mene, nego ja njih. I oni su uvijek dolazili, mladi i stari, različite dobi. Ona bi njih saslušala, uputila, pomolila se s njima. Ljudi sretni odlazili. I meni je to bilo zanimljivo. Ali onda sam kod sebe kao dijete počela otkrivati, recimo, što bi rekli, dar spoznanja koji meni sad to jasan, ali tad mi nije bio jasno. Recimo, situacija neka i ljudima opterećenje, briga, strah. Meni jedanput dođe jasnoća, ne, to će biti tako, tako, tako. I ja kažem, i stvarno bude tako. I kaže meni, odakle tebi to? Pa ako ne razumijem zašto se ti brineš, ako se Bog brine i On će ti posložiti tako i bit će sve dobro, ne boj se. Ali to je uistinu kad ti Bog daje. I to njeno, gledanje nje, koliko ona izgarala, koliko se ona davala, koliko je neumorna bila u istinu i ta ljubav njezina i prema Gospi i prema Svetom Josipu, a pogotovo recimo prema srcu Isovu, mene je oduševljavala, ali budući da sam iz srca Isova i Župe, to mi je još pogotovo ta snaga ljubavi. Ali kao dijete recimo, ja sam znala često moliti križni put, razmatrati muku Isusovu. To sam znala se uživiti u to i znala me patnja drugih jako pogoditi. I uvijek sam gledala kako drugome pomoći. Jer ako Isus u drugome, a je, jer to smo i na vjeronauku učili i to, ali to je posebno mama znala to lijepo uobličiti, što bi rekli, i iskazati. I onda je mene to jako zanimalo i onda sam počela o tome i kao dijete sam jako molila, ma Isuse, ne trebaju mi nikoji darovi, samo mi ti i ljubav tvoja potrebna je. A ostalo sve ti daješ šta hoš, a samo ne da, nemoj se ti maknuti od mene. To je bilo, iako smo se svađali, pa smo, eto tako, ja sam htjela da se raziđemo, ali Bogu hvala da On nije odustao, da je On ustrajan bio i evo. I onda je to počelo, recimo, što sam ja, kad sam i došla u samostan, znala s jednom sestrom jako često razgovarati o tome da unatoč tog svega što ja radim i pogotovo recimo to je bilo 90. godina kad je i Domovinski rat krenuo i sve skupa, kad je puno izbjegnuto. Ja sam bila u Banja Luci, tamo u Aleksandrovcu smo imali novicijat, bila sam u novicijatu i poslije toga sam bila u Banja Luci sa jednom sestrom, sam radila crkveno ruho, vezla i to. I to je, baš sam zavolila to i s njom sam to, meni to baš onako išlo, što bi rekli. I kad je počelo to napadi i sve skupa i onda su protjerali sestre i rečeno je da mi mlađe sestre i starije bolesne sestre trebamo izići i izišli smo mi i tada smo, to je bilo u 10. mjesecu, upisali studij i onda krenuli studirati, ali uz to jako puno recimo izbjeglica i to bez dokumenata. Onda sam se ja dala recimo na taj način pomoć tim ljudima koji dolaze bez ičega, nemaju nigdje ništa i još jedna sestra. Mi smo pomagali mnogima i sve skupa i sjećam se jedan put ispiti drugi mjesec. Ali ja, ma više neću, dosta mi je sviju i svega, dosta neću više nikom da mi dođe čača rođeni, neću. Kaže ona meni, jesi ti sigurna? Ma rekao, jesam. Ali najbolje je bilo, od tih silnih ispita i svih tih napora i svega, ja sam došla na 48 kila. Onda možeš misliti kako to zanimljivo je bilo. I ja pitam nju, idemo i na predavanje, ja pitam nju, je li tebe onako sve jedno? Kaže on mene, kako misliš? Ma ne, meni tako sve reko ravno, meni baš ono sve jedno. Kaže ona meni, je li tebi dobro? Reko, ne znam, zato te pitam. Ako tebi je tako isto, onda znači da je to normalno. Ako nije, znači sa mnom nešto ne valja. I dobro, i sad idemo nas dvije i prilazi čovjek, ide nama u susret i
Kaže on, sestre, ako Boga znate, pomozite. Ja gledam sada. I sad kaže on, tako žena i djeca su mu ostali u usori, ne može ako ne uspije dobiti dokumente, neće moći izvući, a već stežu obruč, a ima samo krsne listove. Ja sad gledam u njega šta napraviti. Da je išao na republički, da mu ne dopuštaju. I sad ova mene gleda, velim ja, šta ćemo sad napraviti? Velim ja, pa gdje ste vi? Kaže on, na kolodvoru. Kako mislite na kolodvoru? Pa spavam tamo i čekam da uspijem njima napraviti dokumente, da ih izvučem, da idu, da se ja mogu vratiti tamo. I ajde, uzmem ja te dokumente, dolazimo tamo na republički. Sad ja molim, reko ovoga, daj molim te. Kaže on meni, pa jesi malo prije rekla da si donijela najhitniji. Ma ovaj je hitniji od hitnijih. Kaže on meni, pa kod tebe su svi hitni. Ja ne znam koji ti nije hitan. Velim ja, ali stvarno, aj molim vas da to, a ništa nije ispunjeno. I uzmem. Brže piši, napisali mi to sve i sad susrećem ja ovoga glavnog. Veli ja, znate šta, molim vas, pomozite i ovo nek, kaže on meni, ali za kad treba? Ma danas, još je juče treba. Kaže on meni, pa ajde odnes tamo, reci im da sam rekao. Ma recite im vi, vas će prije čut nego mene. I dobro, i stvarno. Kaže on, dođite popodne, po to. Velim ja, sestrima ti rekao, znaš šta? Aj ovako, aj ti na predavanje, odo kući. Ja sam zalegla i stvarno, jedan dana, 39 temperatura, dok se organizam nije malo. Ali dokumente je čovjek dobio i sve se sredilo i Bogu hvala i tako je bilo. Kako kažu, 1000 ljudi je prošlo, Bog je pomogao na taj način i utjehu dao i radost donio. Ali uz to sve, kad je došlo ono pred kraj, sad treba gdje ću ja nakon studija, kažu meni Bihać. Ajde, dobro. Još meni ostalo 2 ispita, ostao mi diplomski, ali nema veze, ajde idem ja u Bihać. Tamo je porušeno, tamo tek ono iza rata, mnogi i otišli i sve skupa. A rekao, dobro, nema problema. I ja uporno ovoj sestri govorim, a znaš šta, ovo sve što je, ali ja osjećam da Bog od mene nešto više traži. Kaže mi, ma šta još više, pa radiš za 3. Ma rekao, nije bit toga, nego osjećam da nešto još. Kaže, ali šta? Rekao, da ja znam, ja tebe ne pitala. Ja ne znam, u tom je stvar. I ja sam stvarno molila Boga da mi pokaže što, kako. I kad sam ja došla u Bihać, dođem ja tamo 4 škole, 30 sati. Nemaš pojma šta, kako, tek ulaziš, tek to. Ali ja sebi, ma završit ću ja ta 2 ispita i taj diplomski do kraja ove godine građanske. I stvarno, dala sebi, oplela ja i završim ja i napišem ja. I sad kad sam završila, diplomski profesor meni javio, ja ću sad doći s njima podijeliti radost. Ja zovem, niko mi se ne javlja. Ja opet, niko. Dođem ja u kapelicu onako ljuta, rekao, eto ti prijatelja. Kad trebaš njega, pa neću ja njih optereti, ja samo htjela radost podijeliti s njima. I ja sjednem onako i gledam u tabernakul, ja čujem glas. Jesi ti u pravu? Pa je onako sva sretno, kako nisam, pa jesam. Naravno da sam u pravu. Neću ja njih opterećivati, ja samo s njima želim podijeliti radost da sam ja završila. Kaže on, ali dobro, tko sam ti ja? Kad sam ja čula to pitanje, rekao da je neko mokrom čarapom opleo po glavi i ja sam ostala cijelu noć u kapelici. I plačući, i kajući se, i sve. I ujutro dolaze sestre druge. Kaže meni, ti prva. Još nisam ja inače znala bih prva, ali sad sam prva. Zadnja od svih. Da. Velim ja, pa eto, revnost me uhvatila za dom gospodnji. I dobro, i sad se ja spremila sve, idem ja u školu, dolazim ja u školu, sad se sjećam, 4. razred bio. I kaže meni, časno, što je s vama danas? Ja garant rekao sam nešto zaboravila. Garant nešto nisam na sebe stavila. Je, sve imam, lančić imam, sve dobro je. Kako mislite? Ne, vi niste isti. Kako mislite da nisam ista? Kako nisam ista? Ma niste časna, vama je se nešto dogodilo. Ma velija, ma dajte, koga ćete vi ćete mene sad zapričati da nam sad prođe. Ne, rekao, ajmo mi i tad bio Zakej. Ko sad ga se sjećam? Velim ja, ajde, idemo mi rad Zakeja, inače taj razred je bio malo veleglagoljev, što bi rekli. I dobro, i sad ja uzmem pročitanjima o Zakeju i počnem govoriti, on ovako. Niko
ne diše, što bi rekli. Ja u šoku. Nikad se nije to dogodilo. Ja onako rekao, pa ajde, to je tvoje. To si ti napravi, vidiš kako te slušaju. Znači, tebe trebam pustiti da ti govoriš i onda će se događati čudesa. I stvarno, završio sat, zvoni. Ne, nastavite. Rekao, pa ne možemo nastaviti sat, pa vama dolazi sad učiteljica. Ne možemo nastaviti, drugi put ćemo. Nikad ljepši sat. Divote, aj dobro. Dolazim ja u zbornicu, kaže mene učiteljica, sestro, šta je vama danas? Kako mislite šta mi je danas? Ništa, rekao. Šta mi je bilo? Ma ne, vama nešto se dogodilo. Šta je s vama danas? Rekao, kako mislite šta mi je danas? Ali vi zračite. Ništa posebno, ne znam. I sad veliki odmor je bio i sad mi pričam. Meni općenito je to bilo. I pričam tako. I sad na kraju, kad je bilo nastave, dolazi meni jedna učiteljica, sva uplakana. Sestra, jeste vi svjesni šta ste napravili? Ja gledam ženu u šoku. Rekao, što sam napravila? Kaže ona, vi ste pred svima u zbornici cijeli moj život ispričali. Veli, gospođo, pa ja ni ne znam vaš život. Kako bi ga ja mogla pričati? Kaže ona, jeste sestra. Rekao, gospođo, ajmo ovako da mi razjasnimo to. Nisam ja pričala vaš život. Ja sam možda nešto natuknula gdje je Duh Sveti vama razradio stanje i gdje je vama objasnio sve što, kako i gdje se nalazite vi. Rekao, a jeste primijetili da niko nije vas gledao? Znači nije. Kaže ona, znate vi šta mene čeka? To je bila, mislim da je bila srijeda. Šta mene čeka u petak? Rekao, šta vas čeka? Kaže, rastava. Kako rastava? Kaže, eto, muž želi se rastati, imamo 2 djece, se želi rastati. Ja ne znam što i kako, jednostavno, nema druge. Nego, sestra, mogu li ja kad dođem kući ispričat mužu ovo? Ja gledam on što priča žena, ali dobro. Pričaj, mislim, ne znam. Dobro. Pa ako vi imate šta, pričajte. I bili vi dali meni broj svoj, ako on prihvati, možemo li mi doći k vama na razgovor? Pa rekao, može. I dolajan je broj, nije prošlo negdje 2 sata, zove ona da bi to oni došli. Rekao, može. I sad kako su imali to dijete negdje godinu i nešto, mlađe i sad dolaze oni, nosi ju malo, nema ju gdje ostaviti. I sad ulazi on, pozdravili se misija, on, a jako grom iz vedra neba. Pitam njega, šta je s tobom i tvojim ćaćom? Čovjek, suze krokodilske, rida čovjek, plače. Rekao, Bože mi, oprosti šta napravi. Rekao, znate šta, ajmo mi u kapelicu. Nek to razriješ, ja vam stvarno ne znam šta bi. Ajmo mi u kapelicu. I mi u kapelicu, a ja stalno molim Boga, Bože ti hvala što nema nijedne moje časne kod kuće. Što nikog nije imao od njih. I dobro, i sad smo mi u kapelicu došli, ja njega pred tabernakul. Rekao, stani ovdje, ja ću sad biti tvoja glasnogovornica, ja ću moliti, a žena i mala stali, tamo žena drži malu. I sad, ona ne prestaje plakat. Molim, kad odjedan put, tup, čovjek pade. Oj, dede, rekao, i evo tebi njega, nastavlja, moli, rekao, ja više sati, nešto sam molila za njega. Ma rekao, znaš šta Isuse, evo tebi njega, ti ordiniraj, operiraj, radi šta hoš. Rekao, gospođo, ajmo mi se malo odboriti, a njih dvojica nek nastave šta trebaju. I tako je bilo, nakon 20 minuta, pola sata, evo njega dolazi. Kažem, sestra, mogu li se ja umiti negdje? Rekao, možete od te u WC, od te umite se. Čovjek se umio, vratio se on, kažem, sestra, mogu li ja vas zagrliti? Rekao, može. Jel vi znate da sam ja danas nanovo rođen? Rekao, Bogu, hvala i slava. Rekao, pa super. Kaže on, ma znate šta, ma ako treba na kraj svijeta ići pješce. Ne, rekao, ne treba. Jesi li ti spreman nešto učiniti šta ti kažem? Kaže on meni, jesam. Ma na kraj, rekao sam, pješce. Ma neš pješce na kraj. Nego lipo kad dođeš kući, otići svom ćaći i reći mu, ćaća, oprosti što nisam znao biti sin kakvog si trebao. A praštam i ja tebi sve što nisi znao biti otac kakvog sam ja trebao. Kaže on, ali on vam je čudan. Rekao, nipa sam te pitala kakav je on. Aj ti odi napravi to. I dobro, i rekao, molim, javite mi. I dobro, oko 9:30 zovu on navečer. Čovjek plače. Rekao, što još nisi pristao? Kad se on počeo smijati, kaže, znate vi šta bi, sestro? Šta, rekao bi? Bog se očitovo, rekao, jel da? Kaže on, da.
Došao ja i ulazim sad u kuću, čača sjedio. Kaže on, šta je? Ja ti brzo do njega bacim se na koljena i kažem, oče, oprosti mi za sve što ti nisam znao biti sin. A ja tebi praštam što ti nisi znao biti otac kakvog sam ja trebao. Plačem ja, poče čača plakat, zagrlio mene, ja njega, u to dolazi mama, vidim nas dvojica se grlimo, plačemo, evo ti nje zagrli i ona, plače i ona, dolazi sestra, plače i sestra, mi svi plačemo, u to dođe njegova žena, žena počela plakati, svi plaču, djeca plaču, svi se rasplakali. Isplakali, izmirili, dobro i kaže on, veli njemu, ali dobro, reko, što ti imaš u petak? Kaže on, što u petak? Pa reko, šta imate u petak? Kaže on, pa ne znam. Pa reko, šta imate u petak? Kaže on, pa nešto ti trebao potpisat. Kaže on, ma pustite to, reko, nije ti pusti to. Reko, jel se ti rastaješ ili se ne rastaješ? Pa ne rastajem. Pa reko, hello, pa jesi reko ženi? Pa nisam. Pa reko, šta, jel trebaš ti reći? Kaže on, pa naravno, to je bilo prije rođenja sam se htio rastat. A sad se neću rastat, sad sam nanovo rođen. Tako da je se Bog silno proslavio. I onda kaže oni, mogu li oni ispričati svojim prijateljima? Pa rekao, ako imate što vi pričajte, ja ne znam šta ćete vi pričati, ali vi pričajte. I tako je to krenulo u biti. Oni su počeli govoriti jedni drugima, onda su ljudi počeli tražiti razgovor i tako. I meni, moje sestre kaže ovako, pa čekaj, pa nisi ti završila za savjetovanje? Pa rekao, dobro i? Ja počela. Ne, velim ja i? Kaže ona meni, pa ti si završila, to budeš vjeroučiteljica, teologiju, mislim, halo. Velim ja, oprostite, jel vi ne znate čije smo mi? Kaže, kako? Pa rekao, ja koliko znam da naš zaručnik ima sve struke. Ako pustiš njega, pa on radi. Samo treba naša usta, naše oči, naše ruke, naše noge da bi danas činio po nama. Eto ja tako rekao, evo mene, a ti opleti. Ja ću biti važna koliko ti budeš htio. I ja kupim slavu, a on radi sve. I tu ti je uspjeh toga svega. Ne, ali to je u biti. I onda nakon toga je, i ja sam tada osjetila, to je to što još je meni falilo što Bog želi. Jer želi on po meni, kroz mene djelovati i drugima pomagati. I onda stvarno počelo se događati. Mnoge obitelji su se obnovile, djeca se rodila i u toj obitelji su dobili još jedno dijete, što je recimo velika radost. Onda su oni drugima pričali. Onda ne samo naši katolici, počeli su i muslimani dolaziti. I hođa došao jedan dan, hođa traži, on je čuo, on želi ne zapis, nego želi razgovarati. Da je čuo da se mnogima pomaže i kaže svaka vam čast. Rekao, zašto meni svaka čast? Ja samo želim vama reći da mi imamo moćnoga, a vi tek onako savjetnoga. Ali uistinu, onda je on slao studente jer smo uspjeli knjižnicu otvoriti, pogotovo tamo u samostanu koji su oduzeli nama gdje je bilo zasjedanje Avnoja. To je još i dan danas ga zovu Kloster, ali ga još ne vraćaju. Ali dobro, uspjeli smo taj jedan dio vratiti, staviti knjižnicu Svetog Josipa gdje dolaze ljudi mladi i svi da mogu posuđivati knjige i to. Tako da evo, Bog je otvorio prostor i sestre još tamo djeluju i rade, pomažu, mada jako malo ima naših ljudi, ali treba sijati. Marija de Matijas je išla tamo gdje je najteže, gdje niko nije htio. Ona je išla da bi tamo otvarala, pomagala, činila. I tako evo, karizma se proširila diljem svijeta, a sad nas evo recimo u Slavoniji nas ima u Vukovaru, ima nas Nova Gradiška, bilo je u Brodu, ali sad više nema kako nas je malo, Okučan i tako, a onda ima Zagreb, Karlovac, Zadar, otoci dolje i tako da ima. Rasprostranjeni smo, Australija, tako da i Njemačka ima nešto i tako ima. I Amerika. Ima. Bogu hvala, kažem, evo, imamo tako nešto sad. I djevojaka koje su odlučile, žele slijediti, pa evo i odavde iz Vinkovačkog dekanata imamo jednu Evu Blažević koja se priprema i koja želi biti klanjateljica i tako evo. Gospodin otvara i dotiče srca. Kažu, kad goriš, onda rasvijetliš, onda zapališ. Ali ako tinjaš, onda dimiš, onda svi biže, kaže, niko neće da ga oči peku. Kako ste, sestra, došli u Vukovar? Kako sam došla u Vukovar?
Tako je. Iz Bihaća sam došla u Zadar. Znači u Bihaću sam bila 6 godina gdje je Bog baš onako dosta toga i pokrenuo i s mladima i sve. Onda sam 2003. sam došla u Zadar gdje sam bila 13 godina u župi u Ražancu, Gospe od Krunice. I tamo pokrenula se i molitvena zajednica Krvi Kristove, ali recimo apostoli Krvi Kristove smo se nazvali. Zanimljivo kako je krenula tamo zajednica. Prve godine kad sam ja tek došla, još jesen taman krenula i sad meni njih par, časno ajmo nešto, što ćemo, rekao, nemam pojma šta bi, ne znam kakvo stanje, ni šta je i tako, da ništa nema, nešto bi trebalo i dođe brat i sestra, probleme su neke imali, on imao neke noćne more, strahove, panike i tako i išli kod župnika, župnik mi je otvorio negdje oko 10 sati. Ja otvorim, saslušajem, pomolim se, oni smirili, onda su oni drugima pričali, ajmo, onda idemo mi subotom, svake subote, da bi oni dolazili sastavati se, moliti, da evo to Bog nešto pokrene. Pa i molili smo mi negdje 6 mjeseci tako. Nekad i bude 5, 10, 15, 20, tu je uglavnom bilo to. Ali onda nakon toga počeli su ljudi dolaziti sa svih strana. Kaže on meni, ali nismo mi to htjeli. Rekao, nisam ni ja, ali to Bog je. Tako da je se onda i pokrenula zajednica apostola Krvi Kristove. Najprije su ljudi dolazili, pa znalo je biti recimo svake subote negdje oko 100 do 150 ljudi i nije bio prostor jer je to bio samostan gdje ti nemaš puno prostora. Dvorana je bila negdje recimo za 30, kapelica možda tako isto kad se zbiješ, isto negdje tako. Onda stepenice, sve do 100 nešto je moglo i pitam ja župnika, pa župniče, možemo li u crkvu? Ne, njemu ne treba sekta, kaže on. I onda, ajde, šta ću kuću, ljudi dolaze, žao mi je ljudi da budu vani. I ajde, ja odem kod biskupa i razgovaram sa pokojnim Prendžom. Kaže on, pa sestra, bilo bi najbolje kad bi vi u župi. Rekao, ja hoću, ali župnik neće. I onda pokojni Don Ivica Mustač, onda je on, kako je bio on zamjenik biskupov i onda smo razgovarali, vikar, i onda kaže on, ma čekaj, ajde, evo u crkvi Gospe od zdravlja, na Kalelargi tamo, da bi počeli. Aj dobro, mi počeli ljudi dolaziti, nemaju ljudi di stat. Ajde, onda ćemo u sakristiju Svete Barbare, ona je veća, tamo ćemo. Ajde, i tamo malo. Kažem, ma znaš šta, ma najbolje nedjeljom navečer iza mise, vi uzmite, imajte. I tako smo mi u crkvi, u katedrali smo mi. Negdje pola godine smo mi u katedrali. Počelo je jako puno dolaziti ljudi koji su tražili sve skupa. I onda kako to ide, zavist ljubomara krene, onda smo počeli tu kad biskupu. Pa malo, ali svaka čast biskupu, stvarno. On je, kad god nešto on je zvao, ajmo sestro razgovarat, problem je. I tako je bivalo, razni problemi su. I meni je bilo smiješno, kaže on meni, ma znate šta je problem, sestro? Svećenici ne mogu prihvatiti da ste vi žena i toliko Bog po vama djeluje. Felija preuzviše, je li to problem? Nije to problem. Pa operirat ćemo se, brate Miliviću, ja, Don Ljiljo, pa nije problem. I tako da smo se smijali, zafrkavali, ali Bog je silno je činio i baš je puno ljudi pokrenuo, puno toga je Bog učinio. U Zadru i dan danas, evo, molitvena zajednica, dole djeluje apostoli Krvi Kristove, Elvis i ekipa Mira. I nađemo se mi u Međugorju pa zajedno i tako dođu oni u Vukovar i nađemo se recimo u Zagrebu, Progledaj srcem i tako da nastavili smo, kako kaže, kontinuitet zajedništva i rada. Je li vam se nekad bilo puno, u smislu da mi je nekog ima da mi asistira pored mene ili nešto, ili ste vi znali kog imate kraj sebe i to je to. Znam da sam ništa, Bog je uz mene. Pa upravo to, upravo recimo tako. Ja sam svjesna da to nije moje. Da sve što radim nije moje. I gledajući ljudski, što su mene i sestre često znale reći i bojale se, obolit ću ovako, ću onako. Ali ja sam rekla, jer sam jako malo realno spavala, ja sam znala s ljudima ostati do 2-3 sata u noći, pogotovo ako su neke veće potrebe, ljudi dođu iz daleka pa mi žao ljudi, onda dok saslušaš, prvo pustiš da ljudi izbace sve to svoje, pa onda i malo usmjeriš, pa se malo pomoliš za nju, eto ti ga već prošlo i za ponoći ti je već.
i tako. Ali ono što je bitno, tu je se baš pokazalo da je to djelo Božje, da to nije moje. Jer nisam se kad razbolila, niti sam kad izgledala iscrpljeno, niti što drugo. I to je uistinu kad Bog vodi, kad je nešto Božje, onda neumoran si, a život obnavlja se. Svojima on obnavlja ko orlovima, eto tako i ja. Pa se kad vineš se, onda imaš širinu, visinu, imaš sve što ti treba, a njega spoznaješ u svakom trenutku i okolnostima u kojima se nalazi. Pa koji ovdje, ja se sjećam sad, vraću se na Ražanac, kad sam ja došla i sad u zbornici ja dođem nakon možda tjedan, dva, počela škola i dolazim u zbornicu, sad ja sa nastavnicima. I sad onako oni mene gledaju u čudu, pogotovo jedna od ravnatelja žena, kaže na mene, pa vi ćete biti s nama. Rekao, pa zašto ne? Pa časne do sad nisu bile. Pa rekao, ako vama smeta, ja ću izići, nije problem. Kao blizu su, pa su one išle kuću. Pa rekao, ću ja za 20 minuta let vama. Rekao, ne, ako vama smeta, ja ću izići s djecom biti. Ako vama ne smeta, ja ću ostati s vama. I tako smo mi znali pričati. Jednom kaže ona meni, jel vaše ne vide vas? Koliko mislite? Pa nam ne vide vaše kvalitete, kapacitete i to. Pa rekao, vide, kako mislite ne vide? Kaže ona, pa jel nisu svjesni da je ovo mjesto tu premalo za vas? Rekao, gospođo, pa kolegice draga, pa široko je polje, pa idemo i do Zadra, Šibenika, pa osvajat ćemo mi za Krista terene, što vam je? I tako se to i dogodilo. Proširili smo se mi i Zadar i ostale okolo i tako Bog je silno činio. I ljudi su stvarno dolazili. I što znali mene u Ražancu zafrkavati, kaže, ko časne svake subote je svadba. Jer jako puno auta bilo. Onda domaći nisu imali gdje se parkirati. Eto vidite, to je tako bilo jer smo subotom imali u Ražancu, a nedjeljom iza večernje mise smo imali u katedrali. Tako da je Bog silno činio. A onda poslije smo prešli u ovu studentsku crkvu Svetog Dimitrija. Tamo smo isto. I poslije toga otišli smo gore na stanove u Kraljice Mira, pa smo i tamo. I tako je onda došlo vrijeme, kažu meni, kreni na pučinu za Slavoniju, čuvat granicu na Dunavu. I eto, tako ja dođem čuvat granicu na Dunavu. I gdje ste sad? U Borovu naselju. Tako, sad sam u Borovu naselju, tu evo 7 godina, kažu došla je punina, kad Gospodin želi se još više proslaviti, Bog se silno proslavlja, širi prostore, molitvene zajednice se podižu u različitim mjestima. Ljudi žele, kako je meni župnik iz Novog Sela rekao, pa mislim da je lakše da ti dođeš nego da oni idu tamo u Vukovar svi. Pa eto, tako i počelo. Tako i počelo u Novom Selu i tako evo. Pa Bog to silno uspostavlja, čini, pa s vremena na vrijeme odem ovamo, onamo, gdje me pozovu, idem, svjedočim, činim, saslušam, primam, što kažem Isuse, ti čini, ti radi, pa učini. I ja često se osjećam upravo što je majka Terezija rekla, olovka u Božjim rukama, bez obzira kakva je, velika, mala, tupa, oštra, nebitno, bitno je koju poruku ostavlja ta olovka. A Marija de Matijas je bila žena koja je stvarno gorila, koja je izgorila do kraja za dragog bližnjega, što je ona često znala govoriti i uvijek je sestre usmjeravala, sjedinite svoju patnju s Kristom na križu i neka taj plod patnje vaše donese uskrsnuće i vama i drugima. I to je, mislim, stvarno predivno. I kad nju gledam, žena koja nije imala tolike mogućnosti, ali imala živog Boga, gdje je redovito svaku večer, nakon svih tih trčanja i svega davanja sebe, došla do nogu Kristovi, što je ona znala reći, do nogu raspetoga, gdje je dopustila da je krv Kristova opere i rastereti, da ona svoje srce istrese, bi rekli, pred njim, do njegovih nogu i da može primiti snagu za novi dan i ići u punini sile njegova duha. I tako je bila svjedokinja zagledana kao i Sveti Gašpar u raspetu ljubav, dali su se, a pogotovo je to bilo jer u njihovom vremenu kad su oni bili je bilo one pobune, krvoprolića velika. Onda je Gašpar je sa pobunjenicima jako puno radio, tražio da se vrate, da oproste i sve skupa. I Bog je silno učinio. A onda je dao
kao duhovnika Marije de Matijas, ne kao nego duhovnika Marije de Matijas, svoga subrata koji je s njim jako puno radio i gdje su njih dvojica zajedno radili, da bude duhovnik i Marije de Matijas, a i družbi koja je tada nastala i sve skupa. Tako evo, sad je proglašen blaženim. A Marija de Matijas, zahvaljujući čudu jednog Hrvata, jednog iz dolje iz Zadra, koji je, njegova teta je bila časna našeg reda i sad je pokojna Nikolina, Biograda na moru. Njen nečak je s 9 godina pao u komu iz čista mira, što bi rekli. Niko nije znao šta je, nikako. I ona je krenula moliti Mariju de Matijas i poticala i druge sestre. I na njezin blagdan on se probudi iz kome 4.2. I svjedočio je i upravo na temelju baš toga, to je bilo još to svjedočanstvo koje je trebalo, koje je nedostajalo da se ona proglasi svetom. I 18.5.2003. proglašena je svetom. I evo, Bogu hvala, ove godine smo 8. kako je radni dan bio 4.8. smo imali proslavu njezinu svih zajednica i štovatelja, što sam već rekla na početku, i gdje je i biskup naš Đuro predvodio misu i sve. Bilo je negdje oko blizu 1000 ljudi sa svih strana, ali da, tako je, gdje su ljudi stvarno domaći se angažirali maksimalno. Čak, evo, zahvaljujem ovom prilikom i našoj Hrvatskoj vojsci koja nam je ustupila i šator da imaju ljudi, jer sam se bojala, budući 2. mjesec je kiše i sve, ali nije bilo kiše, ali je šator dobro došao. Da su mogli poslije mise i podružiti se i malo počastice, i tako da je bilo stvarno, kažu svi, vrhunski. A to je Božje djelo. Marija de Matijas je zaslužila, a mislim godina je jubileja, kad imamo priliku dobiti oproste, iskusiti silu Božje ljubavi, a time i pomoći mnogim dušama koje su otišle prije nas, a nisu stigle do savršenstva kojeg su trebale, da imalo poguramo, da ih u raj uguramo. Sestra, otkud tako velika ljubav prema Svetom Josipu? Ljubav prema Svetom Josipu je posebna ljubav. Njega doživljavam kao brižnog ćaću. I ono kad bi nešto, recimo, nedostalo, falilo mi tako, ja sam uvijek njega, ma daj kad si ti znao Svetoj obitelji, de mi to daj. I kad god sam ga molila, on je uvijek dao. I tu ta posebna ljubav, ta njegova briga za Isusa, za Mariju, brižnost i za crkvu i za hrvatski narod i sve. Pa nisu ga za ludu izabrali. Tolikim stoljećima daje. Ma čekaj, pa ti smo i svekar, ti ćeš to meni odrađivati. I stvarno je aktivan. I nemam riječi. Imam najbolju svekrvu, najboljeg svekra, a zaručnika da ne govorim. Molim lijepo. Uvijek kaže po mom bude. Oni uvijek strpljivi čekaju, ali vrate oni mene do sebe. Malo ovako, kad malo ja zazujam kud ne trebam i kako ne trebam, nađe oni načina, ali Kristova riječ uvijek odzvanja. Vrati se, slijedi me, moja si. Sestra, domoljublje. Znamo i po tome ste poznati. Gdje god je zastava, negdje tu je iza nje sestra. Pa ono što kažu meni često, da Bog voli sve narode, reko točno. Ja nisam birala gdje ću se roditi, u narodu kojem ću pripadati, ni dom ni domovinu. Znači Bog me je poslao tamo i želi mene tamo, u tom narodu, i to. Ako Bog ljubi moj narod, zašto ga ja ne bi ljubila i zašto ja ne bi uistinu tu krv njegovu podarila i dopustila da kroz tu krv se čisti. I zato ponosna sam što sam Hrvatica, što sam iz hrvatskog roda i naroda, i uistinu potičem sve da mole za Hrvatsku, jer toliki su je sanjali, a mi smo je dobili, ali nažalost često ne znamo je cijeniti. Sve te tolike silne žrtve, patnju, muku i križne puteve koji su prošli da bi je imali, a mi je sad imamo pa je ne znamo voliti. Postalo nam je kao to normalno, a nije normalno. Nije normalno tolika žrtva, toliko patnja, kao što je nama Krist postao normalno da mi možemo kad doćeš na misu, na ispovjedi i sve, ali nije normalno. U mnogim mjestima toga nema. Nismo svjesni koji dar imamo i ne znamo cijeniti. I često zaboravimo da Bog ljubi one koji su spremni pustiti njemu da kroz nas ljubi i narod i sve. I zato ja, gdje god jesam, Hrvatsku nosim. Kamo god idem,
Hrvatska je sa mnom. I sjećam se, išli smo na hodočašću Svetu zemlju, sad zastava, i idemo mi sad, velim ja ovima prvima, stavite, unesite na grob, stavite na onu ploču grobnu. I unijeli oni, sad sve to bilo dobro, dok ovaj nije pravoslavni svećenik vidio da je prosto, jo, suknuti on, mora tak pokupiti to. Rekao, doj, to je tvoje. I uzmem ja i sad Marko vuče, ona opet. I ta zastava je prošla sve, gdje god je hodočašće bilo, bila je. I na Sinaju, na vrh Sinaja. I gore kad nismo imali gdje i zaboravili ponijeti oltarnjak, ona je bila na kojoj se služila sveta misa na vrh Sinaja. I zato volim tu zastavu, volim tu zemlju, kako kaže, nije to komad platna, nego znak i stvarnost prisutna ljudi kroz stoljeća i danas. Zato ne možemo bez nje. Ali vi to sestro i praktično, znači kad se moli krunica, prisustvovala sam više puta, vi imate na vašu molitvu, ali tako ono, zemljo Hrvatska. Ali ta molitva došla kad smo iz Zadra išli na hodočašće, kad su naši generali bili u zatvoru u Hagu. I tad smo baš onako i postili, molili za nje i onda smo raspodijelili se po nas nekoliko, molilo je i postilo za određene generale. I kako smo se penjali uz brdo u Kazanje, i meni odjedanput onako prosvjetljenje Duha Svetoga. Zemljo Hrvatska, Bog te blagoslovio, lijepo vrijeme podario i sve neprijateljsko porušio. Narode hrvatski, Bog te obratio, pamet prosvjetlio i Duhom Svetim ispunio. I tako smo tad, i tako smo mi krenuli redovito. I znamo često ubaciti između krunice, pa su meni znali neki reći, oprosti, kako misliš neprijateljsko? Pa ne možeš moliti da Bog poruši pravoslavcima, Srbima i to, reko prosto. Ja nijednog čovjeka ne smatram neprijateljem. Neprijatelj svakog čovjeka je Sotona. A njegovo nek se poruši i kod mene i kod drugih svih. I smatram da je to najbitnije. Neprijatelj nije čovjek, nego čovjeko ubojica koji po dopuštenju nas počne djelovati po nama i kroz nas. I mislim da trebamo moliti. I recimo još, evo kad sam došla tu, onda je Duh Sveti baš je, mislim, kreator je silan. Molitvenu zajednicu smo pokrenuli tu u Vukovaru, već je bila, ali su uglavnom bile starije ženice. I to ali mene ne da mira, mene stalno tjera još. I hajde, krenem ja i to počne su ljudi dolaziti. I sad jedanput za vrijeme molitvene zajednice mene dođe, rekao, ljudi, meni došao jedan poticaj. Ja moram to s vama podijeliti, a vi odlučite hoćemo li nećemo i šta ćemo. Da bi počeli, recimo, uzmemo jednu kasicu pa da dajemo priloge koliko ko može, da počnemo davati mise Gregorijane za nestali da se pronađu iz ovog Domovinskog rata, ali s toliko ratova koje su kroz stoljeće. Pa naša je zemlja grobnica, možemo reći. Pa stajemo, gdje god stanemo, mislim da na nečiju kost stajemo. I kažu oni može. I tako smo mi. Evo sad je 7. godina. U 9. mjesecu je krenula 7. godina kako se plaćaju za nestale i da Bog podigne pojedince preko kojih će mijenjati povijest hrvatskog naroda. A što se nalazi? Nalaze se. Pronalaze se. Kad se zemlja natopi, dok je suho, nema ništa. Ona ispuca, ali ne možeš ništa s njom raditi. Kad se natopi, onda počne se otkrivati, klicati i nanovo se pokazivati. Tako sada i ovo, pronalaze se nestali. I Bogu hvala da će se pronaći svi. Zaklela se zemlja raju, da se tajne sve saznaju. I onda, po nadahnuću Duha Svetoga, meni sine, pa reku, čekaj, pa treba područje očistiti od neokajanih i nespoviđenih grijeha. Svi mi iza sebe ostavljamo koješta. I onda smo odlučili, ajmo, idemo ako uspijemo skupiti i ako nam Bog providi, da možemo još jedne Gregorijane uz ove davati da se služe za neispovjeđene neokajene grijehe hrvatskog naroda. I Bogu hvala, evo, uspijevamo, sad je ovo 3. godina. A i još Miju Baradu, poznaš, došao mi kad je imao tu u Novom Selu, ja sad sva sretno sad se njemu hvali kako mi to. Kaže on meni, ma reci ti meni, što misliš ti, jer su Hrvati sami sebi zlo nanosili? Pa onako stalo, pa nisu. Pa šta ćeš s njima onda? Velija, pa pametan si ti.
Pa reko ništa, sad ćemo moliti Boga da nam Bog providi, da možemo i za one koji su živjeli na ovim područjima, a neokajano su stanja svoja ostavili, da nam Bog providi, da i za njih prikazujemo da se očisti teren. Kaže, tat je pametna. I Bogu hvala, evo sad 1.3. će biti puna godina dana kako plaćamo i za to i kako se služe evo svaki dan svete mise za sve neokajane grijehe svih naroda od postanka do danas na ovim područjima. Sestro, tema abortusa. Znamo da ste jako uključeni u pro-life pokret i to ne samo dok je postala inicijativa, nego i puno prije dok je bio i pater Marko Glogović sa svojom udrugom Betlehem. Redovito ste tamo. Otkud i ta ljubav? Ja ne mogu ne vidjeti poveznicu onoga ko voli čovjeka, Boga, domovinu, on voli i taj život i sve se nekako to... Ali od koga život dolazi, draga? Od života. Pa od života. A život je dat da bi življen bio, a ne da bi se prekidao. Tko je taj koji ima pravo prekinuti čiji život? Što ja mogu? Mogu biti glas tih nemoćnih koji ne mogu reći, ne mogu govoriti, kojima nije dato pravo na to. I ono što je bit, ja mogu govoriti jer ja ne želim u čistilište ići. Tu je stvar toga. Ja želim u raj, a da bi ja do raja, ja puno toga moram ovdje poduzeti da bi se gore raja dočepala. Kako kažu, duraj pa ćeš u raj. Pa to, ali to je ono ljubav prema nerođenima i njihova patnja. Bog je tolike nama slao da bi po njima mnoge stvari u našoj domovini obnovio, ali često iz čiste sebičnosti nisu imali priliku postati i doći. I recimo, evo i kako su sestre ovdje došle na područje Vukovara. Upravo pater Ante, koji je bio u to vrijeme i tu, onda je on tražio sestre križarce jer su one dolazile iz gore župe Svetog Filipa i Jakova pomagati. Kad je tražio da dođu baš u župu, njih nije bilo, nisu mogle. Onda je njemu došlo nadahnuće, pa ovdje po svemu, patnji i svemu, krvi i svemu, klanjateljice najbolje odgovaraju. I on je poslao i dobio pozitivno i sestre došle 2/3 tu na ovo područje djelovati i činiti. I mislim da je tu krv je život, život je od života dat, a ne možeš ne boriti se za život da živi. Jer on kaže, ja sam put, istina i život. Ako volim njega, kako ne mogu i neću voljeti život i dati sve da život opstane ako je ikako moguće. A onda potičem i druge da mole, jer previše je života i tek začetih oduzeto, a koliko još i ovi koji su mogli oživjeti puno toga donijeti i djecu njihove djece su presjekli da dođu i budu u području. A onda bar mi koji smo sad tu možemo svjedočiti. Sestra, u vašem životu, evo ovom redovničkom, postojala nekad kriza? Je. Kako to rješavate? Zanimljivo je recimo ta logika neprijatelja i naša čisto ljudska logika. Recimo kad je meni došlo, da nisam za to i nešto, i to je bio novicijat. I ja sam bila odlučila, ne, to nije za mene i nazove mene brat, ne znajući ništa. Kaže on meni, znaš šta, svaki ima nekog, ja imam samo tebe. Ako tebe negdje bace, ne znam gdje, kad djeca moja narastu i budu, kome ću ja njih dovesti i reći ovo ti je teta? Ako te negdje daleko bace. Kaže on, ja mislim da bi bilo najbolje da ti iziđeš. Ja šutim, ništa njemu nisam rekla. Onda dolazi moja teta što je išla za Njemačku i naiđe ona i kaže ona, ma znaš šta, ti si otišla vjerojatno zato što ti je mama umrla. Aj ti lijepo s nama, odi ti u Njemačku, šta god ti budeš još nastaviti studirati, hoćeš raditi, šta god budeš htjela, nema problema, mi ćemo tebi omogućiti. I dolazi nedugo zatim moj ujac, mamin brat, kaže, ma znaš šta, ma nije to za tebe. Ti si preživa ovdje, previše to sve mrtvo. Aj ti ideš sa mnom, ti ćeš u Dubrovniku dolje, pa šta želiš još školu dalje nastaviti, hoćeš raditi, šta god ti bude željela, nema problema, tu ćeš imati podršku od nas. I dobro, i da bude šlag na tortu. Jedan dan zove mene odgojiteljica, kaže, došao ti je rođak. Ojde, dobro, došao rođak. Ja dolje, došao dečko koji se meni udvarao dosta dugo. Ja onako kao odbijala, to meni nije bilo bitno. I
On je došao, čovjek je završio građevinu, donio diplomu i kaže on meni ovako, slušaj, ja u šoku, šta si ti došao, šta sad ti tražiš? Na sve njih. Da. Kaže meni, šuti, ja sam rekao da sam rođak. Meni, ma šta mene briga, šta si ti rekao? Mislim, halo. Kaže on meni, šuti, ne znaju. Veli meni je rekao, mislim, što tebi bi čovječe da ti dođeš? 11. mjesec magla bila, ko sad se sjećam, inja, ono. Veli, ja kuš ti uvodova? Kaže on meni, znaš šta, ja sam bio uvjeren da ti ne želiš sa mnom i ne želiš se udati za mene zato što ja nisam završio fakultet. Evo, sad ti dokazujem da sam završio i da se želim ženiti. Velim ja, a jel me neko pita jel se želim udati? I sad je on onako gledao u mene, velim ja čekaj. Ok, tebi svaka čast, ti se potrudio, ti si iz Mostara došao do Banja Luke, svaka čast, ali znaš šta, aj ti lijepo doma, ja ću razmisliti pa ću sad tebi javiti i uistinu on je odlučio, ali kaže ja ću tebi ostaviti novac da ako ti odlučiš da ti možeš otići, ne moraju ona ne znati. Pa ne bježim ja, rekao čovječe Boži, pa nije neko mene ovdje na silu doveo da ja moram biti. Ne, rekao ne treba, hvala tebi, živ ti bio, pusti mene. I otišao je on i sad meni, pa čovječe. Viš kako ti Bog potvrđuje, sve se posloža, nema druge nego Bog te želi van. Bog te želi negdje drugdje. I ja dođem svoje odgojiteljici, ja njoj kažem, slušajte, rekao, znate što, danas je četvrtak, ja u subotu idem kući. Kažem, molim. Velim ja, šta molite? Ozbiljno vam govorim. Ja u subotu idem kući. Kaže ona me, ne. Znala sam, kad se vrag digao toliko na noge, kad je počeo slatiti one koji su tebi bitne, da ti po njima pokaže da ti nisi tu, ti imaš zvanje, ti iš ostati. Rekao, ma nemojte, vi ćete duž za me. Znaš, i kaže ona meni, ne, ti si za tu. Rekao, znate šta, da mi budemo načisto. Nećemo se mi sada, vama svaka čast, Bog vas blagoslovi, ima tu još cura koje će ostati. Ja mislim da stvarno nisam. Za ovdje tu trebaju onako mirnije, pobožnije, malo ovako na getije, a ja nisam vam takav, oprostit. Pa tako ono, malo znaš. I dobro. Sveta sličica. Sveta sličica, baš tako. I kaže na mene, ne, ti ćeš prvo otići kod banjalučkog biskupa koji je bio u mirovini tada, Pihlera, otićeš kod njega i onda ćeš popričati s njim pa ćemo vidjeti tada. Misliš, šta on ima za mene odlučivati? Ne, ićeš, aj dobro. Rekao, nema problema, otiću ja. I odem ja kod njega i kaže ona, kad dođeš, reci da se javi. Rekao, šta misliš da će ja otići negdje drugdje? Ma ne brinite, rekao, otiću ja kod njega i odem ja. I dođem ja i sad smo mi sjeli, on pričao. I ja uporna po svom. Kaže on meni, ma znaš šta? Kako on zna mene zvati sine moj. Ma znaš šta, sine moj? Koliko god ja govorio, ti ne čuješ. Ti si svoje zafilmala i gotovo. Ali ja želim u raj i ja ne želim pred Boga doći, a da zbog mene ti ode u krivi smjer. Slušaj, tebi je Bog na životni put tolike ljude stavio. Ali zapamti, ako ti iziđeš, ljudi oko tebe će biti sretni, ali ti nećeš jer ovo je tvoj put. Bog će preko tebe tolike dovesti k sebi. Ali ako ti odeš, oni će ostati čekati, a Bog će te za njih pitati. Jolu, rekao, tamam posla. On će mene pitati za nekog koga ja nisam srela. Ma nemojte mi reći. Ne može to, rekao tako. Kaže on, ja ti govorim, i diže se on, ode on do police s knjigama, izvuče ispovijed Svetog Augustina. Filija, a jel? Augustin, prije ja ću poslije, jel? Kaže on meni, ja ništa nisam rekao, ba još i trebate, rekao. I sad kaže on, pa eto, mislim da bi trebala razmisliti. Rekao, ja sam razmislila, u subotu idem, vama hvala. Rekao, 4 sata, mislim da sam vam previše oduzela, oprostite. Ne, i tako i pozorno sam i dolazila kući, kaže ova mene i? Rekao, šta i? 13 slobac sjede, ja idem u subotu. Kaže ona, sad ono ništa. I otišli na večer svi spavat, mogu ja spavat. Ne da meni nikako. Svi spavaju i ja ne mogu. Ja se dignem, odem u kapelicu. I dođe u kapelicu, ja kažem, mis, slušaj. Ma da ja tebi kažem ovako, ajmo mi argumentirano. Ja iznesem sve argumentirano, sve svoje. Po meni, svi argumenti su na mojoj strani da idem ča. Ali ja nemirna. Veli, ali dobro, mislim, šta hoćeš od mene? Tolike imaš preko koji ćeš moći silno djelovati. Pusti mene, čovječ. Ali ja i dalje nemirna. Veli, njima, dobro, ok, jel želiš da ti ostanem? I ja osjetim mir. Ma rekao, ma znaš šta? Evo nek ti bude, ali pod jednim uvjetom.
ovako ćemo mi napraviti. Ako ti želiš da ja ostanem tu i budem ti zaručnica, prvo ćeš mi pomoći da budem ono što trebam biti, a ne da se skrivam iza zidina samostana i iza haljina samostanski. Ili mi pomozi da budem tvoja u originalu, ili me pusti da idem sad. I ja osjetim silno pomazanje i mir. Rekao, dobro, pobjedio si, nek ti bude. I tako bi, i evo, do dan danas tu sam di sam. Jako dobro, sad bi zapljeskala. Sestra Ljiljo, to je vaše i krsno ime, ali tako? Nisam. To je ime koje mi je pokojna baka dala tatina mama. Ona je se zvala Suzana i da je brat bio stariji, curica dobio to ime, ali evo, ja sam jer ona jako štovala Svetog Antu i Svetog Josipa. A budući da cvijeće rajsko dolazi u njihovim rukama, pa eto, htjela je njima u zahvalu dati ime svojoj unuci. Pa eto, ja dobi to ime cvijeća rajskog. Prekrasno. Cvijeće rajsko. Kako se cvijeće rajsko priprema kad treba moliti i primiti nekog za molitvu i za razgovor? Pa ono što ja uvijek tražim da on bude taj i kažem Isusa, ne traže oni mene nego tebe. Evo mene tu potrijebi kako bi došao do njih, kako bi im pomogao, razjasnio, progovorio, utješio, ohrabrio i k sebi vratio i rane im zacijelio. Na taj način se ja pripremam. Ja sam prije, kad me znam nekad zvati, kad sam završila, mlada nadovodna, ja završila čovječe, ja znam. I zove mene ova jedna časna moja, da dođem imati za mlade kao obnovu duhovnu. I dođem, ja sam tjedan dana pripremala, traži ovdje, traži onda, pripremi se odavde, odavde. Izvlačila ja to, nabrala knjiga, donijela ja lipo. I sad došla ja i sad idem ja povucu ovdje, ondje. I vidim ja iznad glava njihovi. I sad pitam ja šta ti je rekao, kažeš kako je bilo? Kaže ono, pa dobro je, mislim se, pa dobro je, znači nije dobro. Ja u kapelici rekao, Isu, šta je ovo? Ja sam toliko trudila i šta sad, kako pa dobro, nije u redu to. I ja čujem, koga si ti došla prezentirati, sebe ili mene? I ja rekao, prosti, stvarno sam prekardašila. Ja sutra dan dođem samo sa Novim Zavjetom. I ovi svi u šoku i časno malo u šoku. Pa di su ti one silne tvoje knjige? Znaš, ali ja mislim da ne trebaju. Mislim da nemam ja šta pokazati pamet svoju kad je pamet njegova. Mislim da je ipak bolje da on progovori, a ja ću otvoriti pa nek on progovara šta hoće. I otvori se Isus s apostolima u Cezareji Filipovoj. Kad ih pita što drugi kažu i što vi kažete. I kad je Gospodin to rasplao, neće oni na pauzu, a ova na mene galami završi. I onda je bilo, to je ono kad Bog progovara, a ne kad se ja dokazujem kako sam pametna, kako ja znam lijepo pričati o njemu. Ne trebam ja govoriti o njemu, nego on treba kroz mene svjedočiti o sebi. Eto tako se ja pripremam. Moleći za ljude koji trebaju doći. A onda Bog daje spoznati i situacije i sve i daje rješenja koja treba. A najčešće problem kod svih nas, prve mene i ostali svih, je kad Isus nije na svom mjestu. Kad smo mi ili netko drugi. A uvijek na prvom je jedan. Ako sam ja ili netko drugi, uvijek ćemo se gurati. Ako je on, onda će on nas posložiti gdje ko treba biti i kako treba biti i onda bude sve savršeno. Tako ja naučila pa vidim da mi ide dobro za sada. To je neka generalna anamneza ljudi. Pa je, jer svugdje problem ti dođe gdje? Kad se zagledam u sebe i uspoređujem s drugima, ne gledam njega, ne slijedim njega. Ne slijedim Mariju, nego slijedim koga? One druge, Eve, koje nude imat, moći, znati, vladat kao biti. I satrašmo se mi danas bivajući kao, a nikako otkriti ko smo. Čiji smo, ime koga i zašto smo. A to je bit danas. Jer nisam sebe zvala, nisam birala kad ću, kod koga ću, koju roditelj imat, koju utrobu, nisam birala ni narod, ni ništa. Znači, poslana sam ovdje u ime nekoga, samo to neko je sam savršeni, koji drži cijeli svijet na dlanu, o čijem potezu ovisi sve i šta se ja imam tu brinuti. Pa njega uvijek pitati, pa ja samo učim od Isusa. On je uvijek nijedno dijelo nije učinio prije nego što je s ćaćom razgovarao. I tek onda, i kaže, sila izlazila iz njega. Nikakve energije, ko što mi satrašimo se u energijama, te obožavanjima ovog onoga.
Ja odlučih i svima govorim, Boga obožavajte, drugo sve volite i bit će vam dobro. Sestro, još jedna tema, tema posta. Da. Kaže Sveto pismo da se neki rodovi izganjaju samo molitvom i postom. Pa evo neka vaša iskustva o tome, znam sigurno da i o tome smo već i ranije razgovarali. Da. Nema bez treninga, pobjede svojih nagona, tijela i svega. Ako ja ne pobjedim tijelo, tijelo će pobijediti mene i onda će otići sve u krivo. Ako Isus kao Bog je postio i time svoj duh ojačao da ovlada nad tijelom i jedino na taj način je imao jasnoću. Jer kad postiš, ti imaš jasnoću i duha i misli. Ali kad si pod tolikim opterećenjem tijela i svega i konzumacije i ovih i onih, onda nastane ovladavanje mnome, a ne ja time. A ja ipak bi rado ovladavala, ali najteže je dok se čovjek odluči. Kad odluku doneseš i stav zauzmeš onda, a to je i milost. Treba sebi izmoliti milost posta. A Bogu hvala, evo ja mogu reći da nemam problema s tim. Da mi je Bog dao milost kad odlučim da stvarno mogu i uzastopce više puta i postiti i moliti i sve. Evo. I imam još pitanje, možda onako otprilike za kraj. S kakvim problemima vam ljudi danas dolaze? Spomenuli ste sada da je to najčešći razlog zato što ili smo sebe stavili na tron ili osobu do sebe ili se uspoređujemo pa nam to uzima radost i Bog nije tamo gdje treba biti. Kakvi su to sve problemi i kako ih se rješava? Jel? Pa na jednostavan način se rješava kad se vratiš Bogu, kad se zagledaš u njega, kad uzmeš riječ Božiju i upoznaješ onoga ko sve vodi, nikakav problem nije. Kad je riječ utjelovljena, a je u Mariji, tako treba i u nama, i kad prebirem tu riječ kao Marija, a ne analiziram je i ne pretpostavljam, nego pustim da ona se utka u mene i zaživi po meni kroz mene, onda čudesa nastaju po i kroz. I u meni i u drugima oko mene. Hvala puno, draga sestra. Bogu hvala. Evo, neka poruka za kraj možda ovako. Ljudima koji bi ili htjeli doći kod vas na susrete vaše ili kako vam se mogu javiti ako žele neki razgovor vam možda i pisati ili slično. Evo, i kako uopće živjeti? Najbolje je doći na susret, evo recimo četvrtkom u Borovu naselju u župi Svetog Josipa, crkvi Gospe Fatimske. Nakon mise imamo susret, pa tako je najbolje. Ili recimo u Novom Selu, evo svake druge srijede, pa i večeras ćemo ovdje imati, pa mislim da je to najbolje doći direktno i vidjeti kako je i onda dogovoriti za razgovor kad treba i što treba. A mnogi odgovori dođu i kroz sam susret. Eto. Hvala vam puno, sestra Ljiljo, što ste bili naša gošća u ovom podcastu Život. I ako može, evo za kraj, molitva kratka. Evo, hvala vama što ste me pozvali, što sam mogla biti dio ovog vašeg projekta i posvjedočiti za ono koji je pozvao mene da budem svjedok danas i on treba svjedoke. A evo, zajedno ćemo zatvoriti oči i pustiti Isusa koji je u nama, da uistinu nas susretne, da se u nas zagleda i mi u njega. Isuse, ti si rekao, tražite, dobit ćete, kucajte i otvorit ćete vam se. Evo Isuse, otvori, blagoslovi, utješi, ohrabri, podigni, pomozi, vrati mir u naša srca, u naše živote, u naše obitelji, u naše domove. Makni sve udare zla i zloga, razbij ove oblake koji se znaju nadviti, zamračiti, smisao, radost života oduzeti. Pomozi nam da s Tobom koji jesi u nama možemo živjeti puninu prisutnosti, ljubavi, milosti, radosti, životnosti, blagoslova. Isuse, ti si život. Daj da život koji si nam dao živimo u punini, da ga ne životarimo i da ne budemo živi mrtvaci koji hodaju ovom zemljom, nego svjedoci života koji je živ, koji je življen i koji uskrsli djeluje i želi uistinu nas i kroz ovu korizmu koja nam sad uskoro slijedi podići da budemo ojačani u duhu, učvršćeni u tijelu, a obnovljeni u punini bivovanja koje imamo i jesmo.
i neka nas sve čuva, osnaži, vodi, blagoslovi, posveti i na puninu života pozove i u život uvede. Blagoslov Oca, Sina, Duha Svetoga. Amen. Aleluja. Aleluja. Hvala vam što ste pratili još jednu emisiju podcasta Život, YouTube kanala Udruge Hrvatska za život. Pratite nas i dalje. Hvaljen Isus, Marija i Sveti Josip.